Bwana FM tuevau twende na kumile kija devolution nondo nikenene iwe muno awasise neze wose yake utaalamu na niwe mheshimiwa MAEKE baye tu yake ukene na siama kene azimio kene Kenya kwanza nyemwene nayo nejo na nazi hizi tunena mauvo aso ndino wavilingi wetu mauvo Bwana FM wazo siona devolution itaye pandu pavuku na serikali la yevo nukuona taye na evango itaisio kula kwe serikali siametiwa ndo eto zinduile undu wambe pai mu Kenya utese bata wa mutiwo ko wa maende na ni wa ilo senga uthiwa mangaba na magweto nenga ni notice ya kana ni mato no bika bantu magabinga county na usuno undwe na miaka ya 10 kindu kuma twabe tukithia nikana uende ko nitwitikilanite kana mbeza sia county city county ne na yeka kuselewa niweze be kindu kimwe cha bata muno twa ilokula nasia niweze mbeza nize lewa no iwe okay nitikweza kuiba niweze wa mundu la wethwa sie loan we bengi ni mwe ya iri zazawa hii ekatu unenge jumo ile we la we bani we wete mbeza hizo aitoneka na kindu chake lipe kindu kimwe no ni oba muthano su musumbe onomba ni ba eno ni kwati ni mheshimiwa wa Masako unatata kuelezea o MCA Kalama kwetu obetela na ibe kindu kikwete kwiki wakili ni sia kite chaguo kwanza jongwenda unene ata mutaalamu peke kwete kwiki wakili ni sia ndu kite chaguo kana MCA menda mongelo mbesa kindu chunenda otabia enende o ndema Kenya tichaguo kana MCA maikwenda mongelwe mbesa MCA atuyazi kwangililia na zimwe miongo thandaru na itano kana pandu pau na yumbeza isu sinathe iwe sio kangili miongo na thandatu na yu MCA kweta ukulia ati sio mbeza zitu no itungwa balainai kwa pa imusala MCA ukwitia mweu na kwazia ongelwe mbesa akwete kukule nienda Kalama etwazi no azi yake to Kalama no sawa kuni wodi na ke manzo tetea mbio mwera makuweni you mheshimiwa mheshimiwa Kalama mheshimiwa Kalama tafadhali andu ninethukizio oneni uzwe bandu na pe andu menda makwete opanda kazamuka na MCA makwete kwitia musala oneni uzino webayo nza ni uwe payanza na enendi na ne mukwenda kwika damage control kana MCA nde kwitia mbeza zia kuongelwa kwanza wambe musala nundu uzini we enendi megwa na weze enendi mabwa atedia mabwa wana musala ukewe makomani mbungeni maje mongelo musala ne urithini teba na ndolaka maigubo MCA anatuye ena yana miongo thandatu na yuzi yetuwe miongo thana ikulu ni yuzi yetuwe miongo thana niki pai mundu utewa uito wa aoleto musala nibo na kwa upo indisu ni omwendo sindu ile ingizio thesi ya mwene ndi ona pai mundu kuita ko nundu pai mundu utenda wo defend nundu wo defend ni lelo we muzikwito ona kwako nundu ni obage Andres yige ni juja ene ndi magweta kutapua na magweta kwa akili ni akana mwitia kuongelwa musala mwingange mbewa mbesa ila mwena sio amugathi nesa ndatika second haraka pia ndo meta wa county assembly forum yes tene meta wa county assembly speakers forum maswika moka makwata na kila county assembly nene ngana milioni 5 huwa suna ndo meta na million 250 ula manoni ya MCA kwa kwata na twa asia ni MCA for MCA nondo kedha ni chama speaker nemo matongo ete speaker akanene ya speaker nati inene ya MCA kupeti inene ya nurses na twa mea ona yu nitwe kuungamia subscription ila tuwe babu mbesa isu nondo momena mbesa bingi mea wondu meekane nasyo nisio matumete masinga tiala tuita hapo vitu masinga no. Ne masinga matabeti lakini ya kila meulea ndio nile mundu unakuna na ila ngumi ukitaka utashindwa na ukishindwa utataka yani utenda yuki